Privođenja petorice nekadašnjih oficira jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti zbog sumnje da su učestvovali u organizovanju pobune crvenih beretki novembra 2001. godine. Saslušanje i dalje traju u stanici policije u bulevaru Despota Stefana u Beogradu. Tamo je izveštač Prve Svetlana Milenković-Popović. Ko je sve uhapšen u akciji policije? Privedeni su Veselin Lečić, koji je sada pripadnik Bezbednosno-informativne agencije, zatim Mićo Petraković, koji je pripadnik žandarmerije, kao i Vladimir Potić, koji je trenutno pripadnik protivterorističke jedinice MUP-a Srbije. Svi oni privedeni su u toku dana u više navrata po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i po tužbi advokata porodice Đinđić Srđa Popovića, a sve zbog organizovanja pobune jedinice za specijalne operacije 8. novembra 2001. godine. Kako je rekao ministar policije Ivica Dačić, svi oni jesu privedeni na saslušanje, ali ne mora da znači da će biti i zadržani. Uzimane su različite izjave kako će se dalje postupati sa tim licima koja su privedena, odlučit će tužilaštvo. A o ovim privođenjima i čitavom ovom slučaju razgovaramo sa Velimirom Ćurguzom Kazimirom, koji je direktor Ebart medijske arhive. Dobroveče, gospodine Kazimire. Recite nam, koliko su ranije se stalno spominjalo da su pobuna jedinice za specijalne operacije praktično uvod u ubistvo Zorana Đinđića. Koliko su ova dva slučaja povezana? Pa one su povezana ne samo što su vremenski relativno bliska, nego pre svega zbog promene atmosfere političke, pre svega pa i društvene u to vreme. Naime, pobuna crvenih beretki je pokazala svu slabost i nedostatak, tako da kažem, oružane sile od strane tadašnje vlade Zorana Đinđića. Pokazala je da su oni na neki način, tadašnja vlada, taoci crvenih beretki i onih snaga političkih koje su neosporno stajale iza crvenih beretki. Često se spominje, tačnije u tužbi advokata Srđe Popovića se spominju još neka lica, tačnije osim Milorada Ulemeka Legije, Zvezdana Jovanovića i Dušana Maričića Gumara, tu se spominje i sam politički vrh vlasti, tadašnji spominje se i Vojislav Koštunica, ali i Aco Tomić. Da li će uopšte istraga doći, to je da li će doći i do samog vrha tadašnje vlasti? Pa mi samo možemo da pretpostavljamo do čega će doći jedna ozbiljna, da kažem, profesionalna istraga. Nažalost, prošlo je mnogo vremena, što naravno ne znači da ljudi koji su u svemu tome učestvovali da su to zaboravili, ali je pitanje koliko su ti, da kažem, tragovi i dokazi, koliko su i dalje validni. Na našoj političkoj društvenoj sceni se toliko toga promenilo da ja nisam previše siguran da će uspeti da dođemo do pravih naredbodavaca ovog ubistva, jer je zaista neverovatno da bi grupa kriminalaca samo od sebe odlučila da ubije prvog čoveka jedne države. Hvala vam, gospodine Ćurguze. Evo, bio je to gospodin Velimir Ćurguz Kazimir, studio. Hvala ispred gradske policije Svetlana Milenković-Popović.